Tim Kraljevačkog ženskog rukometnog kluba Metalac zaigraće ove nedelje i pred svojom publikom i potruditi se da posle osvojenog prvog mesta prošle godine u kategoriji mlađih pionirki se dokaže i kao dobar domaćin ekipama koje čine devojčice do 14 godina iz cele Srbije. Jesmo glavni favoriti, ali i ta reč glavni favoriti nosi jednu težinu gde moramo sve to da opravdamo na terenu i mi ćemo se potruditi da tako i bude do kraja. Na prvenstvu Srbije učestvuje 12 ekipa, po 4 ekipe iz 3 regiona, iz Vojvodine, iz Beograda, iz centralne Srbije. Jedno kvalitetno prvenstvo koje će se održavati od 20. do 22. u gradu Kraljevu u Novoj hali u Ribnici. I mi očekujemo pre svega dobar rukometa svi u klubu i ja kao trener i devojke koje igraju. Iskreno se nadamo da ponovimo rezultat od prošle godine i da sada u starijoj maloj generaciji, znači prošle godine su to bile mlađe pionirke, ove godine pionirke, ponovimo uspeh i da budemo ponovo prvaci države. U organizaciji ovog sportskog događaja učestvuje i Sportski savez grada. Ovo je jako lepa prilika i jako dobra manifestacija da pre svega promovišemo sport i ono najbolje što imamo u našem gradu. Prvenstvo Srbije za rukometašice do 14 godina. Imamo tu čast i tu priliku da ugostimo najbolje ekipe iz naše zemlje. Ja kao predsjednik Sportskog saveza grada naravno očekujem uvek najbolje rezultate od naših devojaka i eto prilike da konačno osvojimo još jednu titulu ove godine u mlađim kategorijama. Državno prvenstvo u rukometu za devojčice do 14 godina počinje u petak 20. maja. Prva utakmica počinje u 12 časova. Kraljevčanke igraju prvi meč u petak u 17 časova i 10 minuta. Ovom prilikom trener Nestorović je pozvao sugrađane da dođu u novu halu sportova i podrže ih kako bi i ove godine ponele titulu najboljih.